mun sang le ram sang atanga INP Mizo channel subscriber te le longai thathin tu zong te inza in ni thar chibai kan buk le chu voin hi November ni som ni le paruk inrin ni ania dam taka in om theu kan bai se ya international news le politics lam kan soi le anga minlongai thak sak le theu don nia kum sang ni le pasaria iPhone hack tu kha Elon Musk sana ruai ta Elon Musk kan Twitter thunu na tang khan thok tu mi sang li lai maya ban nga la chuti rual chuan mithar mithiam tak a mu chuan ala lut vezel mai boka abik takin Indian engineer te chu Elon Musk hian amel rudeu ni nan soi a chan chu Google CEO Sundar Pichai te Microsoft CEO Satya Nadella te Twitter CEO Louis Parag Agrawal heng ho te hi kan riat angin Indian chul chuak an ni deuh vek maya an ni ba ka hian Indian origin Khovel company liana CEO ni mek an tam hlebok chuwangin Elon Musk po hian Indian mithiam zon chu atum ve deuh ani mai thei Elon Musk chuan George Hotz iPhone lo hack to tu chu cholkar som pani chunga tan Twitter har satna siam turin a ruai tarup mai Twitter search feature lama har satna a oma asiam thei engineer an om thei lova hacker George Hotz hian ati thei an ringani American security hacker George Hotz hian iOS jailbreaks a developer tin reverse engineering PlayStation 3 te alo khoi to bok Khovela pahaw saberin aruai ta chunia engzat nge suma hlo don khriata chak om viu na in chulamero antar lang tatlat lo mai Ukraine mi pui torna atop thainan Russia chuan athil phut ti hlo thling turin Ukraine chu avole ta chher mai Kremlin thopuang tu Dmitry Peskov chuan ti hian a soya Ukraine hian Moscow thil du te ati hlo tling ani chuan indona ti top turin hun tha ala nei ati tunlaya Ukraine mi puin reoman tormek hi arab thak khop maya tuin tur takngial po nei lo an tam ta hle chutakara in hem lumna tur electric an la nei lo zui Khersona chuan hospital ten power an nei talova damlo ten tui thiang hlim an tla chambok indona lamero Ukrainian force ten mathar lakan tummeka Khersona tangin Russian hote opna mun te bei an tummeka ni Ukraine update han thlir chunzom le lo loila October thatanga Russia in Ukraine mun poimo abom na civilian mi som sari le pasari an thi toa adamatetan po hian nun phung aboi hle ni in UN human rights chief chuan soi Ukrainian president Volodymyr Zelensky yan sipai chakna manglova Crimea laklet a in be sei thu a soi chu Kremlin thopuang tu Dmitry Peskov chuan changin keini tan chuan Crimea laklet chungchang hi engdang nilovin Russia ram sa thak tumna ania he thila hian inremna a om theilovang a zo hanin zo chi ponilo ati NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan Ukraine tanpui zelan tum thu nimin November ni somni le panga kha na soya NATO chuan Russia laka ain ven theinan Ukraine tanpui zela duwa eng angarei poni se Ukraine Armed Forces te hi Western Standard siam kan tumani ati Stoltenberg chuan ramdang te po Ukraine tan tanpui na pezel tura somin NATO point Paul angin Ukraine tanpui lova chuwangin Paul anga tanpui arem chi alovani po in maniram bil theu minga tanpuya Ukrainian air defense system thatak anei theinana tan la turina som hlom heti lai hian Jens Stoltenberg chuan Ukraine chu Inbiakna dawhkan kil tura anor lo thu sayin indona tamzok hi chu Inbiakna manga chin fel ani thina amaro chu Inbiakna boruak po hi indona mual din muna ain ngat thui hlebok chuwangin Inbiakna thatak inremna tluan tling a om theinan Ukraine military ti chak angai ta chewani ati a soidik viau mai
Kiev mi pui za ve lai mai chuan power supply an la mulova tun tum classic chu antan mangchia ang mai ani don hi British Foreign Minister James Cleverly chuan Kiev tan tan puina angen saka UK Foreign Minister Office laminan soidanin James Cleverly hi Ukraine ramazin atuma President Volodymyr Zelensky le Foreign Minister Dmytro Kuleba te ahmuanga athei ang angatan puina man mo hlan atumani Ukraine tan United Kingdom hi ading reng thina infrastructure tools wal pui siam thatnan $3.6 million le Ukraine food grains thon chuanan $6 million hlanatum thu James Cleverly chuan asoi Cleverly chuan civilian omna hospital le energy mun puite Russia na bom mai thin hi an thiam lo hulhualani atibok Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan European ramte chu Russian oil man bithia sak turin annor ve mek bok EU ram ambassador ten Lithuania meeting na yin Zelensky chuan video conferencing mangin thuasoya European ramten kumsang ni le som ni le pani chunga malak na kan nei tura poimo berchu Russian oil man bithia sak hini he thila hian kan tang ho turani he thil atia wang hian Europe hian Ukraine tan pui ani satlia don lova ama lema Russia ralian laka tang turin ain tan pui don ani ati kan puan to tak ang khan Russian oil barrel khatman tur hi G7 ramte chuan $, somru ka tanga som sari vel an bai sei phota hei hi European ram then khaten sang an lati deuh chewa Zelensky pei chuan $, som thuma bithia sakturin rotna siam hial maya Zelensky chuan ti hian asoya Russian oil barrel khatman $, somru ka tanga som sari vel ni tura kan la bai sei cheu chuan Russia tan pui hi kan la du zok ti nani atibok Saudi Arabia dota Russia hi khovela crude oil hral suak tam berni in kumsang ni le som pakua khan ram somli le pariat zetin Russian oil an leya $, billion zale som ni le pathum man zet a hral suak ani Russia rama chuan November pathian ni nung ber ni som ni le pasari hi Mother's Day ania heni pol hian Vladimir Putin chuan nu ho kom atum Ukraine Special Operation chuan thasom mel a mudon ta dermaya nuten ral rama an fate an ngai to tak zetang tiarin thei maya nute kho harlutuk nem turin Putin hian Mother's Day pualin nu ho a mudon ni in Kremlin chuan a puangani Ukraine khopui Kiev power nei lo hi aza ve lai ani kantina in Kiev population a 70% lai mayan nia heng mi tetan hian emergency shelter hi mun sang thum le zasari le som nia siamani ti city mayor Vitaly Klitschko chuan asoi India Republic Day 2023 khualian turlam hi kanan soi kayange Republic Day a voi som sari le palina lom turin India ain buat sai chome ka he huna khualian turpo athlang felta India sarkar in Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi chu khualian ta na beisaya External Affairs Minister S Jaishankar chuan October ni som paruka Cairo atlo tum khan President Sisi hi India sarkar somna invitation alo petone India tan Egypt ram hi apoi mo ve khop maya India in Africa ram alu chil theinan Egypt hi akai lo na tang thei ani mai ba ka India presidency noya G20 guest countries ram pakozinga mi ani ve bok COVID-19 awang khan kumsang ni le pakhat le som ni le pani Republic Day ya khan India hian khualian ani talova kum ni no chief guest tura asom Egyptian President hi eng ang fakova poimo nge moni ti hi chu honin a hril fia zelang chu India Republic Day chief guest na nung ber Jair Bolsonaro kha ahun lai sang ni le som nia Brazilian President khani
kum sang khat zakwa somruk le pakhat non aligned movement hunatang to khan India le Egypt te hi thian tha anlo ni sa to vereng renga rampani relation hi achak viawani tia han soi tur om em hi chu om ngai meu lova amaro chu a chengai meu bik lo sipaila la tanga president ni chauta kum somruk le pariat mi cc hian India som na hi apomangem ti ero hi chu ala soi chiang chia lova a narero arin omlem bik lo Israel le Palestine anin dawa pianga remna palai na thok thin chu Egypt hinia Egypt hian Syria Yemen Turkey Iran le Iraq tenen in lai chin na tha aneya India hian kom ngei atum hle ti a hriat thei mai September ni som pakwale ni som ni khan Defense Minister Rajnath Singh chuan Cairo atloa President CC hi amone Rajnath Singh le Egypt Defense Minister Mohammed Zaki chuan Defense Industries lama cooperation in remna anziaka rampani sipai te hian exercise le training te an nei ho thinang ti ani bok Egypt hian India siam te jet som sari lai mai leyatum meka he thilawang hian Egyptian Air Force Chief Mahmoud Ford Ab El Gawad chuan sangni le somni le pakhat July thla khan India aron tlo to nge tin sangni le somni le pakhat October thla khan India le Egypt Air Force ten joint exercise an nei zui bok Egypt hi Africa rama India partner ram lian ber ani veya Egyptan po hian India hi trading partner ram lian pariat zinga mini kum sangni le som pani le som pathum te khan ram pani in kar sum do na chuan US dollar billion nga point pali panga akai chowa amaro chu oil man atlak niam wangle khovel economy hrim kha atlak cheta wangin kum sangni le som paruk som pasari chowa khan ram pani in sum don ton na chuan US dollar billion thum point pani pathum vel lek atong theya tuna chuan claimin ngaya o chhole ta a kum sangni le somni le pakhat chung khan US dollar billion li point pakhat panga akai chhole dermaya India hian thuk zoka boy pui atum le ta ni khati zong kha tun tumata na international news le politics kanan soi thei chuni mai sela ngai khatu zong ten in lo bengwar pha theu kan bai sei